Abusema makwaba efa embra Attention TV eso hade social media trends and the best more Attention TV and some AKomeah. For Ghana memo kasem patch subscribe to YouTube channel and follow Facebook live comment na so share and some be AKomeah. Nina and say America create name say ban revenue Owusu ben papa dia na edi money kwa ana Ghana fo binom ebon na binom treso mfi na me we so cheso AKomeah kwese person kumenya ono na 2020 election no obedi enimo MPP amemwe eye so mbe wi na mu wi ni we ya baba bonten na nsembepre na eno ana anam so a na ya AKomeah a wo Lotin TV enso edi nsemba kumenu aba bonten a anya Fada Seer den na ni na mu no ensemo ede kokko ede ma Reverend Owusu bempa wochi matrese Reverend Owusu bempa kora no sa wonye oye evil person na eno ananam so wene Fada Seer aba bonten no so den nsembra kumenu bi abotwa bonten ye beko ni akotie so ansa na no America wo se number na da 05483029855 University Foundation ana memo hu de wo ede ama woni beja kamo blowa husia prisons ana wo hwe nemu ne na ho de enye sentin ba ebetini nti ye percent shiba no etre ede komo bibia nti ana yesre wo ho ma so fa wo de e ba bedom ye na bibia entudi yenko ti Fada Seer amba wo brother yi ma so ensembebre na ekoso efa papa yi ho e wo social media no so na ebi keka se papa no eye sebe oye evil we dey ye words from eye AKomeah eye Lotin TV na ya AKomeah nsema ode abetudwa ewieye mremu no so no na wo sha ne other eye audio bi so no so trend sisi a sha ase trend eno ye beba so but ye be base more on this particular eye AKomeah nsem ya ode abeto ho na enye no pe okaye edefa Reverend eye obofo so kwakubofo say kwakubofo so ono na danfo oba a oye ne neighbor eye AKomeah no na sa oba no ebe sebe ebusia monfa ncheme kwakubofo ekogbele no ewo ono AKomeah ne mpaso enye gbelement sebi agreed gbelement we dey ye rape ankasa o rape no ewo ono AKomeah no ne mpaso na asem we beto honom no enra ye beka ho asem kakra but em say wo so wo ayi apese wo ye de oma etiefo ehu efa bia AKomeah ho nti pepa acho we dey the platform is all yours mami angel from our church nsemu emaye. Okay. Ne pato ye Joseph papa. Agadi asuje nkamo. Enka wonso. Edika meda onyankopon aseso amade paache afi mepichia Apostle Dr. Isaac Owusu bempa. Abi obia. Medika mamini kan kresa ade enam me de beto me won se so fuzu bempa nya o ye Ghana nyame. Christopher Brian said that Antemasepa. Bikura no ebe comment once na sa asibi se me so fuzu bempa nyame. Oh, okay. Me aba sesia me no ka se bibi manu sumra so se ukoduru ba bi no ka se landem baby o wona me aha me pa cho ye tie pa network no na opes ana ka beira now to any ade here agent na obi do fo bi na of ade no what the blow ana so bi do fo bi ebe ma osikase so was quite our card e won na ni cash on wa jeto gas school kama say the pan so you nyame. Of course I will subscribe to Ghana Update for latest news. Yeah, at that time, yeah. Apostle Dr. Isaac Owusu bempa susuma we ade adom no susumu kase a me ya me fo mu nko ba me fa Christopher nko ba ibrum ko be kase me continue atire mu anya no tire wa hane. Okay, no worries. Me pa che ye. Na me kan bebre no ko fo bebre o mu ntinsem bi asekura no mu fa ne se ukọ asante memu akonfa no ti o mu nya. Enya sa fuzi bempa anke kwesi Ghana ha. Nya sa fuzi bempa kibikura ya mampa yina na don ko nti ase. It is a fuzi bempa is the Ghana God. Nyame
because o man be ase o man panyin film na o man panyin ti ase o man na pamanfo so se tru ne mpa bo no sunsun nyima nyamade ama no se wrade nam no so na se no kwasem no se o boka na ho ba ya bibia no be koso oga na ho sunsun asafo sunsun mpa mu no okay the guy asafo sunsun mpa o nyam ya nipa wo program mu na se no kwasem no se wrade fo bi ba bo ha da mu ma nipa ne ye unyame ana enkura mpo no Bible said mo nipa wo ye suba asese ye nseso so obi ye priesthood a we ambassador of Christ o gina nipa ne nyame ensi na mu nyame nya bibi jesu de na madi fo so said ye must come say wade be bibi o man ga na so de nam so fuzi be mpa so ka se si aso tu fo ko ba bi mi aba wo to party na we invite tu fo de ya na asante hina ntimi ama na so na asante ni hina na musini ma ne ba wo program na that time no nipa no be gina o be represent to two for you two for the program na say that's right the safu be the peace fight for God it is because of Ghana God wa na Christopher Ntiasa they don't know even that time we cry Yakopon be good ye nipa ahote for ka no be gu aten without the righteous Yakopon to be mu aten emu nipa aten okay so if they don't know their Bible they should go and read their Bible very well you know apostle will see them parabi obi a nyame asumje nka no me na ba we no free wa na na ya AKomeah oye case yes una no case na uma no so what is of who's been paid the agreement no Psalm 109 verse 4 was na what the bonnet some papa name na me the empire na mebo na ya AKomeah Psalm 109 and then they say on na sefo case no say unti first of paying any mun ye from and idea ya no make a say we don't make negative comment I will be able always be another be would be making money so na ya AKomeah the sofu subscribe to Ghana Update for latest news. Just one I can say they are making with YouTube add one CD 1 penny or sofu pound and no me aka na ya AKomeah na sefo na lady no oka obofo asem oka na aka ya papa apostle Dr. Eví1 pass WhatsApp sa pepe allegations no be anything ade a ono ka se wo evidence e wo ho an ko asem say ono ne dem an ko asem say oso obofo ni say nipa na ebe die that's right e say AKomeah hu obofo ani no mo ira bo mpu atena statement no asema na ya AKomeah ka no na mimi ho bi ntimi nsa abofo nti ana manyi ntum so say ebi abofo be yesa se o repu bi na de beti baka tire tiefo ni say sana AKomeah be kasa asem na obi repu obi no akopie so wo wa bed na wanti bi anko ekris which we say wa na bofo sa asem ne no kwa ya wa na ya AKomeah na bi a no bofo yesa we sa asem so firi wo so ba se me de bofo a se asem ne nyane ko ya se bofo kwan bi obefa so bia lady no betimi asi unu bia no ka so ne lady ni wie ne pepepe ya se me de bofo go bofo efi no fi okay ni so firi wa so ono ni bofo no mu nyina akosi oba so wa kira me se baby I don't want bofo na bofo ni die dem o de oba be ko akuru no come so ono ne mpa so it doesn't make any sense that's right na ya AKomeah ka kire me se ebi baby ana ot abusia Fada Seer ane kote ne ebe na ha ana mbisi na fa